Nakadaw jong kajing sam khaw Russian East Khasi Hills Badri Boy ka Fair Price Shop Dealer Association kalalait banyakundu ya Menteri ka Food and Civil Supplies uba coming one umban ha ka arpu artarik uyayong banyakran halor katega ka. General Secretary ka Association ba Richard Kongwir ulaong makikintu ya ka sarkar ban pinlong ki awareness program ban pinsyay patba halor ka jingdon kam jong ka adahar ban EKYC kabade ka hukum na ka sarkar jilla ban Delhi. Ulaong ru ba ka association kala ju pinsyay na kapor siya kapor hinray bon ki patba ki dangdon bamtim kumtala shimkhia ban pinlong ki program ban pinsngutu patba halor ka jingdon kam jong ka adahar ban EKYC. Iwin ki resolution mi kindok longma habide bat balle siding yo adhar bat KYC te habide bagene ngi suka mi thui fi nakaliang jungi ki dealer section ba ni nimdon jing ya kadi kam ni global ben trading kalang bat ka department ban policy supply ban kentu ye kinom bam corruption bat kontam le lamba ki pai ba par khoi ba fi hable ngi ka EKYC bat ka ada siding tinggi nak kapos kapor ni ai ni pensyai pai ba adon kam balle ngi ka adhar bat EKYC nama kini kadi order kalawan na positif kudu po Delhi tinggi hak burong ini ko order te hangi bat ni iwan bat ong biang ye minister ba kini kam tang hangi dealers ni la su balle nama be boy ki ba na kapos kapor ni ma branch na ki wan siu khausen ni ong ski ong ni ki don la le don momang le tinggi ai jimut ya i minister lembaga department ba ada long so ba pelong tinja awareness kikinja kiri pai ba jungi kin su tu kan ada balik dan kam adhar balik habis KYC ya damle KYC damle adhar kelong kumlo ni unton jumap su mata yaki kadang kata awareness program kini cukup ki block level kini cukup ki district level kini cukup ki department kenapa ki pai ba barok kin su tu ya kajing koridor ba hable adhar bat hable KYC tinaliam jungi ki asin ni keluar bin train kalang berkat office support supply but ki staff na supply bani telang ini katong markum ko itip government do na post won ko biting ini niwan bagi aj modi ki markum itip ta government jingi Meghalaya government ka kwa 100% bane yo ada seeding but KYC ni keluar bin telang berkat department hendrai nan kam ya awareness ya ki pai ba ndai yengi ni kno sam kharusen la so thul kumno ban batai ya ki nai mata ka problem ka ching bai kinu rongba ki pai ba ki hap so thu ya kata kan kading sutu kadai pai ba syo bagi hable seki block mau yang mana seki block level seki romba shnong seki romba shnong ban sutu ke jing koridor bane ini ka adhar bat EKYC kata ka bini wan mani kido minister but hani don't do doing the resolution do ba habide menta nakapos kapor kami ka order bang bang yoni corruption ni hap tono auto e-waging machine nang bos kata yang itu epi wayo khau barbori ni chu thau saki nong sam khau rishon ni ai bel ting shi ongi mentai ini ba ada long bala yuni khau teng dengi thau mangi ula ban duna ula umtam ting le kumno tingi kerpari department ba kani trading kalang bat ni bini problem ni jing ni umta di bini ban thau yu khau ti khimi ki ba u khau ban poe pok de kan khau rishon rungi ude ula thau lupa unde badon ba san po keji kama ki ba ki ba yoru kinyo wai kum bade banyo kinun duna kinum tam itai di ki pa jungi but ko iru ni resolution ru ila ongi minister ba habide bi to ki profit margin munyo manta hoi na yo manta ai dikina tayo na yo itu profit margin namba ki ai ni ke wan spok account jungi sigi nomor sigi ni ki fair price dealers ndrei ke jingi lomba nimtep ni yo uni tu ka profit margin ude jong banai ayu ude jong snap ayu kasulong percentage or kasuan 50% kasuan 60% hadu mentang itu ipi nadu ajar khasan hadu mentang nipat yo full yo 100% menong yo uni yo profit margin jungi tingi sugar party department ba so ba ai ngi detail kram ngi ro kino elam jogni ka fair price shop New York bani thu ki san prajang ki dealers across the state ki badan ba kin tip ba profit margin ba fila yo account jopi ude jong tau banai ude jong tau snam bat kom ta ter khnang ba kalong transparent ni ba te kam ni ko bani thu ek nom bam khausen da ka ba shai da jing tip ka ba shai bingi yo ta tarang yuan ban ki do ye minister bromborom ye ai ki resolution
kalau ibu strat ban kalian juga itu ilak loy ban kod department yang in sekot ngiru ban syong kumno begini poi sak jing sto jumut kumno ngila ban pen kam janai kam masu habri nu kharusan habri ka profit margin habri ban thon nu kharu kumno in thailand yang sekot department yang in paper shop dan kam yang sekot wholesale kerana man kalong ka teamwork kerana begini ka jing somehow positive jini kalong very kalong transparent kalong bayabet berhenti perkunjur ki pebar ki honi ki bayo tengah kini ka kebor kalong makwa itu bisa baru ki dealers apa ka set ba supaya trade kalang bagi ka paper shop supaya trade kat bagi department nomor niam trade kat bagi department himla persya ya ka comment order ni la persya department kadai tengah teamwork kadai trade kalang ti nakalian jongi beda nakabenta ki pai ba khantam nakabenta ka jing suk jung phi nam ta ka jing ha jogi namal baro shikata ki wanta kita ki head of the family nrei menta ala da phile ya kani ka EQIC bala da baro ki family jung phi ki biang ka adhar card kemun manu na pedeng ka ye ki la ban wan sim yau kha manu ki balai ndar ka ban ban wan baro ya ka par ba fuan sim kha ru la da ta le baro ki EQIC kemun ha ka ban sawan pada hakim na ki ban sawan do ka jing suk na kamta jung phi ting sa sisen ngiri request nakalian jongpi bas semua bah baro nakabanta ka jingo anong jongpi hadian habut semua bah banne ka adhar bas semua bah bangin le ka EQIC ba pinwan mi kedukan ba ngin la banyara pi din nakabanta ka jing sim jongpi ru kanyara pi kemud inu nak tu ka tiwi ki la banan sim yo khaw kam da don kam ban ong tangi ta i het la da baro ka le EQIC manu na pada jongpi ki la banne ka ti kanyara pi semua bah ba pinne ka kamram ba ngin la banyara pi kini ibu pada adhar kemudian oh kibam ya ka pamentahi ngi ay lut ya baro ya ka pamentahi ngi ay lut ya baro ndrai hadian buat na kitu kibam dan adhar na thai ka sarkar ka sapindu no tien ngi request mo baha bande adhar kana ba pindu do ya kham ya ka pamentahi ngi dang ay bet ke ngi dang ay bet kita sapoi ka por em ta kilat ot maki ni la le ai menta ngi dang ay bet em hadu mental kidan ki jaga mo kidan ki jaga ki ba hadu mental ki pat le ti ka tu ka adhar kimpat le ki om banginang yo khang ngin simbet jadi kidan pada ki bar semut ho ya ka jing e hadin habut ki penbiang kita ki adhar ki babaros kata na kata ka 4% kila anak kiyo ti ki babon meta ki bon ki balale ande sekwe ki jaka no kondong atarai ba ki jenjar ke untuk kimpat long kimpat la ban penbiang wa adhar tingi pan pon bi nak sarkar udah ka long ka bala ban ai ko kena ba pendap yo ko adhar ni dak dan jungi request ki padba ban penbiang ya adhar le ya ka tu EQIC katum ka jing ojok sarkar ho ki ongum ta balada phimle yau adhar bat phimla ban man le yau tu EQIC tinga tharai phin sadu yau khawshan hadien habut mentangi dangai handai hadien habut kin salai man ne menta ti lada phikra yau khaw ti ka ba ba phipin da ka kamera